Saiki Agus Muklas positif jatuh manis bulan mulut. Tayub asli Malang. Ayo orang gunung. Kian des luwes sak salae traing nata karawa resang tanah jaya ya bapak iya kendo lalala dia bisa sambil nginum. Mimik sih. Mimik dulu. Mimik terus. Panggene gending kutril, gendinge kutril, harapan kae foto, ngomong nyambut gawe, ya ramah-ramane. Iya. Mane setiane kelakon gendo aja senaso malah mreng yang dengan soreng lambe dipandang rame londowe ya bapak pak inggi Muklas minum boleh iki lagundi malah tak sakian tengah ayo jamu sandale tiga wong idol bakal era bisa kumpul kenes nyamiti sinden sendoning pradangga panggene gending kutril ranoyo soning banyuwangi nararo mangsa tak tresnani ya bapak pak inggi Muklas lalelo lelo lelo. Oke, matur sembah nuwun, terima kasih Ki Lurah Agus Muklas sudah tampil di pagelaran positif satu manis bulan mulut nang Tayub sudi mendampingi tuan lomba yang terakhir Bung Ari beserta Kang Nasir Basori, Kampung Abdul Manan beserta Bung Wahab dan kawan-kawannya sudah tampil di pagelaran matur sembah nuwun.